Yes, umugoroba mwiza shiti bavandimwe bakunzi muryango mugari wa RTV 24 nizere ko aho muri myanya igiye itandukanye muri amahoro kandi mukomeje kugenda mugubwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako mugende mumera neza cyane. Uyu musero leta ya Iran hariya Tehran n'ubundi bakomeje gutangaza byinshi cyane ndetse no gutungura isi muri rusange nyuma yuko bafunze umuhora Hormuz n'ubundi bakomeje kugaragara nk'igihugu kidasanzwe mu buryo bwo kwirwanaho cyane ndetse no kugomeza guteza intambara ndetse n'akaduruvayo ahagiye haherereye n'ubundi ibirindiro by'abasirikare n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe kandi uyu munsi n'ubundi indege z'Iburayi zaburiye kutagurukira n'ubundi mu kirere cy'ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu bitewe nuko n'ubundi Iran ikomeje kuhagaba ibitero bikomeye cyane ndetse no kuhibasira n'ubundi mu mirwano ikomeje guhanganamo n'ubundi n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu munsi ndetse magingo ayangaya kurasa kwa gukomeje n'ubundi hagati y'impande zombi. Nta kindi cyuko nuko Amerika iri kwibasira n'ubundi ibirindiro ndetse n'ibikorwa remezo bya gisirikare by'abanya-Irani, hanyuma Iran nayo ikibasira ibikorwa bya gisirikare by'abanya-Amerika ndetse n'inyungu zabo zerereye n'ubundi mu burasirazuba bwo hagati cyane cyane mu kigobe cy'Abarabu ndetse na Oman no mu Perse. Magingo ngari n'umundi rugamba ruracyahari kandi ruracyakomeje ni byinshi tugiye turabigarukaho ku buryo burambuye. Ni byinshi magingo yanga tugiye kuvugaho cyane. Iran ikomeje kugaragara n'ubundi nk'ihambaye mu maso ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'isi yose muri rusange nyuma y'uko n'ubundi iri kwirwanaho. Turaza kuvuga kandi ku ntambara n'ubundi ya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Urusiya nabyo bikomeje kuba birebire cyane. Reka mbanze mbakire kandi bayikaze byose tuze tuvuga ku buryo burambuye. Nizere ko aho muri mu myanya igiye itandukanye muri amahoro kandi mukomeje kugenda mugubwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Rero mbifurije kugira umugoroba mwiza kandi mbaye ikaze isesuye. Nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ni RTV 24 ni pazo no mazina yanjye. Reka byose rero tubinyuremo kandi tubirebeho mu buryo burambuye. Nubwo rero n'ubundi Amerika irusha cyane igihugu cya Iran imbaraga za gisirikare, Iran irimo n'ubundi kugira ku nyungu zikomeye cyane mu gihe n'ubundi kirekire kurya kubigendanye n'ubundi ndetse no kurenza Amerika uburyo irimo yunguka cyane muri iyi ntambara nk'uko n'ubundi bitangazwa n'abantu benshi cyane bari ahi intambara iri kubera ndetse banabireba cyane nk'uko mukesha Frank Gardner umunyamakuru cyane wahariya muri Perse yavuga ko Iran n'ubundi irimo gukora cyane uyu munsi mu buryo budasanzwe. Irimo n'ubundi kubikorana none n'ubundi binyuze mu gutuma umuhora wa Hormuz uba ahantu hateje akaga ku muntu wahanyura ari we wese kiretse amato akurikije n'ubundi amategeko mashya ya Iran ndetse abasare bakanyuza n'ubundi amato mu nzira yo mu majyaruguru kugira ngo agenzurwe kandi bishobotse yishyure amafaranga yo kunyura muri umuhora wa Hormuz. Magingo ayanga rero n'ubundi Iran yongeye gufunga Hormuz kugira ngo n'ubundi yereke Amerika ko n'ubundi igifite ububasha bwo kuba yagenzura uyu muhora ndetse no kuba yategeka ubukungu bw'isi yose bushingiye kuri petrol ndetse no ku bindi bicuruzwa bitambuka muri uyu muhora unyuramo hafi 25% by'ubukungu bw'isi muri petrol ndetse n'ibikomoka kuri petroli. Magingo anga rero n'ubundi intambara ikomeje guhangana hagati n'ubundi ya Amerika ndetse na Iran n'ubundi muri uyu muhora, ariko n'ubundi Iran nanone imyagerageza no muri kugira ngo ikomeze iba ariyo iwugenzura. Ni nako rero kandi n'ubundi Iran irimo guha igihano n'ubundi cyane ijoro inshuti z'Abarabu za Amerika zo muri ako kare n'ubundi kurasazwa bwa hagati kubera ko n'ubundi zicumbikiye ibigo bya gisirikare by'abanyamerika. Birasa rero n'ubundi nkaho Iran nta kibazo ifite cy'ubuke bw'indege nto zitagira abapilote zizwe nka za drone ndetse n'ibisasu bya mesire byo kurasa kuri izo nshuti z'abanyamerika niko twavuga mu kigobe cy'Abarabu ndetse na Oman. Ubwo turavuga Qatar, turavuga Kuwait, turavuga Jordania, turavuga Bahrain, turavuga UAE cyangwa se Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu. Kuba Amerika n'ubundi yongeye kuzitira inzira yo mu mazi no ku byambu bya Iran, ibyo bizashigesha n'ubundi ubukungu bwa Iran gusa busanzwe bucumbagira n'ubundi kuva intambara yatangira, kuko uyu munsi President Donald Trump yongeye gutangaza ko agiye gushyiraho icyitwa blockade nk'uko ari yabikoze mu kwezi kwa gatatu. Agiye kujya gushyiraho Nabi blockade kugira ngo n'ubundi aho afunge kandi azibire ibyambu byose byinjira cyangwa se bisohoka biva muri Iran, hanyuma bibuze Iran kuba yakomeza kurwana ino ntambara yongera ibone ko n'ubundi ubukungu bwayo bucumbagiranye. Mwabyuka ko mu minsi yashize byigeze kwaho amayero aracibwa, amadolari ya Amerika acibwa n'ubundi mu gihugu cya Iran, hasigaye hakoreshwa amayuan y'amashinwa. Bishobora kuba ibyo bigiye kongera n'ubundi kuba byabaho uyu munsi none kuri yuko Amerika igiye kongera n'ubundi kuba yafunga ibyambu byinjira kandi nibisohoka mu gihugu cya Iran. Ariko n'ubundi Iran irabizi ko n'ubundi gutuma uwo muhora Hormuz utabanyabagendwa bizanagira n'ubundi ngaruka cyane ahandi ku isi hose muri rusange. Irabizi ko bikomoka kuri petroli ibiciro byabyo bizurira
bigatumbagira ndetse bikagira n'ubundi n'ingaruka ku mahirwe ya Perezida wa Donald Trump mu matora yo hagati muri manda isigaje n'ubundi igihe n'ubundi kitageze ku mezi ane ngo abe yarangira. Ngira ngo amezi ko manda ya Donald Trump irabura amezi anikaba igiye ku musozo. Magingo angaruka kavuga ko n'ubundi nibaramuka bakomeje gufunga Hormuz bizarangira Perezida Donald Trump agaragaye nk'umunyantege nke ku banyamerika ndetse bikarangira nabo batamugiriye ikizere ngo bongere bamutore bamuhe indi manda. Magingo ayangaya mu gihe n'ubundi urugamba ruri kujya mbere uyu munsi indege z'Iburayi zaburiye kutagurukira no muri mu kirere cy'ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu. Ikigo cy'umutekano w'indege cy'umutekano w'ingendo n'ubundi z'indege cy'ibihugu byo mu Burayi cyane cyane mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi EASA cyaburiye n'ubundi kompanyi z'indege kudakorera ingendo mu kirere cya Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu abwo ni UAE no kudaca hejuru y'amazi y'ikigobe cya Oman. Ikigo EACA kivuga ko ibintu birimo kuba mu bya gisirikare bitateganyijwe n'ubundi cyangwa se biba bitagambiriwe hamwe no kuba hashobora kubaho ibikoreshwa rya mesire na za drone indege nto zitagira abapilote ku bitero n'ubundi biri kuba kuri bino bihugu. Indege z'intambara ndetse n'uburyo bwo kurinda ikirere muri ako karere byateje n'ubundi ibyago biri hejuru cyane ku ngendo n'ubundi z'indege zica muri ikigobe cy'Abarabu hejuru y'ibihugu nka Kuwait, Qatar, Bahrain ndetse na Jordania n'ibindi. Iyi nama yo n'ubundi iki kigo cyagiriye kompanyi z'indege z'Iburayi ifite agaciro ko kugera n'ubundi ku itariki ya 29 y'uku kwezi kwa Nyakanga cyangwa se ku kwezi kwa karindwi. Icyo kigo n'ubundi kikaba cyongeyeho ko kizakurikiranira hafi uko ibintu bimeze kugira ngo cyongeye cyo cyatangaza andi makuru kubijyanye n'ubundi no kuba indege zahatambuka. Muri make urugamba rukomeje kuba urugamba rukomeye cyane hagati y'ibihugu n'ubundi byombi cyane cyane mu kigobe cy'Abarabu kuko naho hakomeje kwibasirwa n'ubundi n'ibitero by'abanya-Irani kuko biravuga ko n'ubundi mu gihe ibi bihugu nabyo byageza gucunga umutekano w'ubutaka bwabyo ndetse no kurinda ikirere cyabyo bishobora no guhungabanyiriza bigata bihungabanyirizamo rero n'ubundi indege zaza zirimo zitambuka ziva Burayi cyangwa se z'abanyaburayi zigenda n'ubundi mu kirere cyo hano mu cy'Abaperse cyangwa se n'inyanja ya Oman byose muri rusange. Magingo anga n'ubundi urugamba rero rwacyari urugamba n'ubundi murasazuba bwo hagati kwa yuko uyu munsi igisirikare n'ubundi cya Centcom cya America Centcom cyatangaje ko cyarangije undi murongo w'ibitero byagabwe ku ntego za gisirikare muri Iran nyuma yuko Perezida Donald Trump ategetse kongera n'ubundi bikorwa bya gisirikare hariya mu burasirazuba bwo hagati ariko cyane mu kubutaka bw'abanya-Iran. Iran yasubije yibasira ibirindiro bya Amerika n'ubundi biri mu bihugu bitandukanye mu kigo cy'Abarabu nkuko nagiye mbikomozaho cyane. Iran yatangaje ko yarashe ibirindiro bya Amerika biri muri Jordania ikoresheje misile za balistike ndetse hakaba n'ibitero bya za drone byavuzwe hafi ya Bahrain ndetse na Qatar na Kuwait. Ibihugu birebwa n'ibi bitero n'ubundi rero bikaba byakajije ubwirinzi bwo mu kirere bakoresheje systeme za Patriot ndetse na systeme ya THAAD systeme zikomeye cyane fasha n'ibindi bihugu kugira ngo bibe byakikura muri kano kaga k'intambara. Umutekano wo mu nyanja ya Hormuz, Perezida Donald Trump yavuze ko Amerika igomba gukomeza ibikorwa byo kugenzura no gukaza umutekano muri Strait of Hormuz ariko yisubiyeho n'ubundi ku gitekerezo cyo gushyiraho amafaranga ku mato ayinyuramo muri ako gace hakomeje n'ubundi kuvugwa ibitero ku mato y'ubucuruzi n'ibisasu hagati y'impande zombi. Namakuru yaratangaje avuga ko ngo amato agomba kunyuramo hariya byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko n'ubundi amato agomba kuyatambuka ari muri Hormuz nayo akajya agira umusanzu atanga kugira ngo umutekano ukomeze ube uhari uhagije ariko bikavuga ko ngo Perezida Donald Trump n'ubundi ashobora kuba yongeye akisuraho. Ni mu gihe kandi Trump yavuze ko Amerika igomba gukomeza igitutu cya gisirikare kuri Iran kandi ko n'ubundi yiteguye kugaba ibindi bitero nibiba ngombwa. Yanavuze ko n'ubundi bihugu bikize byo mu kigobe cy'Abarabu ndetse n'ikigobe cya Pakistan na Oman byakagombye n'ubundi kugira uruhare rwinshi mu kurinda umutekano w'akarere kurasirazuba bwo hagati. Ngira ngo nacyo mpamvu yakizeho ibya twakita nk'umusanzu ku mato atambuka muri Hormuz kugira ngo afashe cyangwa se batera inkunga igisirikare cyiwe. Ngira ngo murabizi ko iyi ntambara
iyi ntambara yahombeje abanyamerika cyane, bahombye amamiliyaridi menshi bitewe no bitero bagiye bagaba n'ubundi kuri Iran ndetse na systeme z'ubwirinzi bagiye bakoresha kugira ngo barwane ku bihugu byabo by'inshuti zabo biri mu kigobe bigabwaho ibitero n'abanya-Iran. Magingo angana n'ubundi Amerika kabisa nkaho yatangiye kunyayo kuba yazenguruka igenda isabiriza, mbese nta gifite n'ubundi cyo kwirengera cyo kuba yakirwanishaho. Magingo ayangaya ubuzima bw'abanyamerika nabwo buri mu kaga cyane, ndetse niko n'abayoborana na President Donald Trump bamwe mu ba demokrate badashyigikiye ko ashoza intambara muri Iran, nabo bakomeza kumubwira ati byurimo ntaho byakavuye ntaho byakagiye, wagakwiye gukura ingabo zabo abanyamerika zikaza. Nkuko Mikesha Carles ni umunyamakuru muri White House Presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje inkuru ku rukuta rwa X avuga ko n'ubundi bamwe mu basenateri ndetse n'abandi bayobozi bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kugenda n'ubundi Donald Trump, ndetse umwuka ukomeje kwenda uba mu bigaragara ko n'ubundi ubutaha manda yaho atazemerwa no kwa yakiyamamaza kubera yuko yagiye yitwara nabi cyane kuri iyi manda. Bikavuga ko n'ubundi uyu mu President Donald Trump ashobora n'ubundi kuba ari mu marembera cyane nawe mu minsi mike tukavuga tuti bye bye Donald Trump, bye bye Trump, nkuko byatangajwe n'abanya-Iran bavuga bati death cyangwa se death to Trump, ati urupfu kuri Trump cyangwa se n'ibindi baje batangaza bati we will kill Trump, tuzica Trump nkuko bagiye bagenda babivuga mu minsi iheze ubwo bari muri ubundi mu muhango wo guherekeza ndetse no gusezera mu cyubahiro Ayatollah Ali Khamenei wahoze ari umukuru w'ikirenga w'iki gihugu utabyimana kwa 28 Gashyantare n'ubundi uyu mwaka. Iran yavuze ko n'ubundi ibikorwa bya Amerika ari ukurenga ku bwigenge bwayo ndetse n'ubusugire bw'igihugu cya Iran, kandi ko isezeranya gukomeza gusubiza ku gitero cyari cyo cyose izagabwaho isaha yose umunota wari wo wose. Abayobozi ba Iran bavuga ko n'ubundi ibitero bizakomeza igihe Amerika izabikomeje ibikorwa bya gisirikare mu karere kurasirazuba bwo hagati. Ati ntabwo tuteze n'ubundi akuzigira dushyira hasi intwaro uko byakagenda kose. Ni mu gihe abasesenguza avuga ko n'ubundi ubungubu impande zombi ziri mu rwego rwo gusubizanya ibitero no gukangishanya bimwe na bimwe mu ntwaro ndetse n'amagambo akakaye, ibintu bishobora n'ubundi gukomeza guhungabanya umutekano mu karere kurasirazuba bwo hagati muri Middle East n'ubucuruzi bwo kwisi binyuze muri Hormuz muri rusange. Uyu munsi ni byinshi byangiritse muri Iran, ibisasu ndetse n'ibisigara bya za drone byibasiye ahantu henshi mu majyepfo ya Iran muri Homogazani, harimo ibikorwa remezo bya gisirikare ndetse n'ibice byo kukirwa cya Kish Island. Haravugwa n'ubundi inkongi z'umuriro ku byambu ndetse no ku nyubako zimwe za gisirikare muri Homogazani. Raporo zimwe zivuga ko uruganda rw'amashanyarazi rwa Kish Island rwangiritse ndetse rugasenwa bikomeye cyane, bigira ingaruka n'ubundi ku muriro w'amashanyarazi muri ako gace ukaba n'ubundi wabuze. Naho ku ruhande rwa Amerika n'abafatanyabikorwa babo, Iran yarashe misile na za drone yerekeza n'ubundi ku birindiro bya Amerika no ku bihugu bishyigikiye mu kigobe cy'Abarabu. Hari amato y'ubucuruzi yangiritse muri Hormuz, byibuze umuntu umwe akaba n'ubundi yapfuye nkuko byatangajwe na Katari, abandi barakomereka. Naho muri Bahrain na Yordania byatangaje ko n'ubundi byahagaritse cyangwa se byanaburijemo bikanayobya zimwe muri misile na drone, ariko hari byagiritse n'ibindi bitero byageze ku ntego zabyo bike na mu bice bimwe na bimwe n'ubundi byagabwemo ibyo bitero. Magingo yanga kugeza kakamwa n'ubundi nta rwego rwigenga n'ubundi ruratangaza umubare nyawo wabishwe cyangwa se ibyangijwe ku mpande zombi, kubera ko n'ubundi ibikorwa bya gisirikare bikomeje kandi amakuru n'ubundi aracyakusanwa cyane kuko intambara n'ubundi iracyajya mbere mu burasirazuba bwo hagati. Reka rero ngana ku musozo mbabwire ko uyu munsi ibihugu bigeze ku 8 byo mu Burayi n'ubundi byemereye inkunga y'ubwirinzi igihugu n'ubundi cya Ukraine mu ntambara bari guhangana muri igihugu n'ubundi cy'Uburusiya. Ibihugu bigeze ni ibihugu 9 nimba atari 8, ni ibihugu harimo Denmark, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Ubuholandi, Norvège, Espagne, Suède n'Ubwongereza. Ibihugu byose rero bikaba
byiyemeje n'ubundi gutera inkunga igihugu cya Ukraine ku buryo bwo kwirinda ndetse no kurinda ibitero byo mu kirere bagiha systeme za Patriot ndetse bagashyiraho n'umutwe w'ingabo wihariye wo gufasha n'ubundi iki gihugu kurwana muri ino ntambara kuko n'ubundi bihugu nabyo byabyo byasubije amaso inyuma birareba bibona ko n'ubundi umutekano wabyo ugerwa majanja bitewe nuko nabyo ubwabyo isa n'isaha Uburusiya bwahindukiza intwaro bukerekeza kubarasaho gusa bashingiye kubera ko n'imyitwarire ya Ukraine kuva runo rugamba rwatangira 2022 bakareba uburyo Ukraine yitwara muri no ntambara uburyo yenda irwana uburyo ndetse nanesha rimwe na rimwe iratsinda cyane bikomeye bahise batinyamo baravuga bati rero uku nguku nta bindi bigomba gukorwa uretse ko tugomba n'ubundi gufasha Ukraine ikaba yakikura muri uru rugamba ndabakunda cyane rero nayo makuru yagezweho aya masaha uretse ntabwo nari nahabwe ku rugamba n'ubundi muri Ukraine Kiev uyu munsi hagabwe ibitero byinshi cyane drone zigeze muri 225 z'Abarusiya zerekeje muri Ukraine ku bitero muri Kiev ndetse na Kryvyi na Donbas izindi zigeze ku 123 z'abanya Ukraine zerekeza n'ubundi Sevastopol ndetse na St Petersburg na Moscow hariya mu gihugu cy'Uburusiya guhanahana ibitero biracyakomeje mu nyanja Azov amato n'ubundi aracyabura uko atambuka bitewe n'ubundi na tactic z'Abarusiya ibyiswe long range command iyo ni system yazanywe na president n'ubundi Vladimir Zelensky kugira ngo n'ubundi ahangane n'Abarusiya yego ndabakunda cyane rero reka ibisigaye tuzagaruka ku munsi w'ejo mu gitondo murare neza kandi nyagasani abishimire mugire ijoro rihire ni Pazo n'amazina yanjye ni RTV 24 turabakunda cyane ciao ciao